me daily graphic for times and me very very important mama na wako wi adom machela na wako wi obi ba no machela video no circulate pa video no e wa ha na no da so ho chese any ya CCTV e wo baby e your man dey na menti ase ni say dey na menti ase ni say e dey enti na e wo say ye wo CCTV na de bia asem ni besi atwa ansa na akwa chance ye kwa kwohwe camera mu akwa kwohwe say ba ne say na say dey na koso na say dey ni iti de bia no minim dey enti ase minim say sa na CCTV adwuma no etia it will okay can front lines quickly bia me headlines quickly enti o man say ye dwadifo ye call Burkina yare ho semekoba ye no omo ekire se mampani e ma order ese yenkofo mu nyina fi baabi omo no fo momra kran ne ne omo amakọ lift omo nyina de omo ba ya ma hunu se New Jabin South MP ochiba fi akọ victims ne ba akọ honom e wo 37 military hospital ibi frikufodia se raba akọ ya nra penya ne kasa ye boni din onu se kofo onu afrimu kofodia e na ofri ya no em se so far onu ne oba ye nya ntie se ofrimu wo saa arehosema eto ye no nti yesese obade enfom nyina kransie yie na omo so ida yar sabia no munya yar hwe nti bima ba bedru se de mampani kan no madi hu dwuma na IGP na woto na mo bi no kre ni o mana asemu me hu ye no mani so ye pa ye hono ya de o kai se yira dabi abrantie no efie nwotwi ni dwuma ni wa ha abre pa latif wa bre na ye de quarter kwanya ba be se ne se na ye hunu se post ni asuma se na so benti o ma na de o man himo nti anamotu a yera IGP watu no we appreciate it so much at least whatever compensation Latif deserve the brand bre it's not even about the compensation they what go through it's not easy it's at least o man yes so much to me o mu ya ba fie so mo ba beka na nti ne betumi aye ni say no man ya kira ho fie nwotwe ne akire so at nti IGP Christian Tete Yohunu we appreciate this so much na no nche de bia no mo nkoso amro yen da bi na no nche de bia posifo nkoso amro yen posifo to de bia mo so bakomam bambo adwuma efo so makomam na yen mu nyina yete enya yakoma na ye de ye adwuma no so atiase eto de de a wa so akomam na wahunu kasa no se de obeka se bi mutumi ti free na kwa wi atiase sa betena se be pa achew da bi yenye ne sante wadaroma ya na mahwe no so ye ama yenti oman da workata Ghanaian Times dia wo de ba ye eno no na okay evacuation dia no so e wo ha na ye see trade ministry and so epe investors no mahwe se commander sugar factory omo be revive na a reviver because I get juma na egu ana say ana reviver na said you can see a revive bibia next year see na ye adwuma any ho biem na ye revive no well say the all candidates say e wo ho ye kenye mu amana sa back to life and they be was it already no na e wo life ana sana o de community eno de bia da no ambassador ya radio to Nsem as a friend say Indian ambassador you know ba high bebre former Sampi, you know, rather for the crazy. One of the pets projects in the now pencil ambassador. Anna, Commander Sugar Factory. Or Boama, Sano, Manoma, we never do here. And then this refuse the MPP buy and the Debiada plans are far advanced for investors. Plans are far advanced for investors. I don't want to believe that the same Yomna NDC is Ubeto. Say ye pay investors na fe ebira kosuna commander no sugar factory da subutu so unfortunate it is all pay investors so man investors ba be hyase ayedwuma na ye kase nya efie ya kase ya sichiri ya ye bedi we he ya hwede ye na so atiase eno so si ye nua ye betumi adua ama na broso eno da bokrata no ka ho asem na eno chinso no man akade na Caron for the trends ne DBS for that man Franco Train Enterprise ye bobo so free am DBS MTN association custom eSIM ne dada so unyanye dia just download my MTN app na call seamless enne but man national security force so to agedi for say ya omunya hwe ye omukọ ye neighboring countries no akodija ta woni nsa wo so dada ina kosin wo hode I think they have been telling them but on say ye dwa yi di no ye bu ye ni gu nyoma bire so o man nti telling them no munyo muhia
me cry me differ because me confirm ponchi ewo eye Burkina me confirm ya kan bi akire oda ya ka kire pe da ben say oh bribia da say omobo hwi na omutufo omo yechia aya hu be hia say o ko Burkina say o ko Mali o ko Nigeria ya sutire na yen tufu say bia wo ko no e bia fa benkuma na afa nifa you know nti e ha adwen wo bi bia na na wadwen mchichi wo nti sikasem no pesikasa na refi say o say o ye bi ya hodi nti le best from so omo nhim kena na omo nimbre na afi bibia ntimi ko kama because ye ko fam ponchi ni nantwie no Nigeria ni Mali dia kano what we go through what we see teni na na e ba e se nya de bofo kokwa mu obu na no beka Nsem